Hvala. Branko Lazarević odlazi u diplomatiju, biće zamenik ambasadora u Grčkoj. Kao što ste videli iz ovog filma, on je zajedno sa mnom učestvovao u svim ovim aktivnostima koje smo imali, koliko je to prošlo, 2,5 godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Siguran sam da rezultati koje smo postigli mnogim segmentima, ne samo na unutrašnjem planu, nego i na spoljnom planu, jesu bili rezultati tog jednog zajedničkog i timskog rada koji je bio i ovde zajedno sa svima nama i u kabinetu ministra. Mnoge stvari koje su pokrenute, jesu bile pokrenute i na njegovu inicijativu, od odnosa sa medijima, pa preko raznih biroa i sektora koji ranije nisu postojali ovde u kabinetu ministra, između ostalog i razni sektori, biroji, odnosno jedinice u okviru kabineta koje se bave nekim specifičnim oblastima koje su od interesa za našu državu i za naše ministarstvo unutrašnjih poslova. Ono što je u ovom periodu sigurno bio naš najveći rezultat na spoljnom planu jeste bila vizna liberalizacija koju smo ostvarili i upravo je, ja mislim, danas Evropska unija donela odluku da i Bosna i Hercegovina i Albanija imaju viznu liberalizaciju. Mi smo to ostvarili pre godinu dana, bili su potrebni veliki napori, bilo je potrebno da ispunimo sve one kriterijume koji su bili postavljeni pred nas. Sigurno je da je u svemu tome Branko Lazarević kao moj šef kabineta i savjetnik imao veliku... Takođe, u mnogim mojim aktivnostima koje smo kao ministarstvo imali, u mnogome smo podigli kredibilitet i našeg ministarstva i cele naše policije i što je rezultiralo time da naše ministarstvo u ovom trenutku i naša policija spada među 3 institucije u državi koje imaju najveće poverenje građana, znači osim crkve koja je tradicionalno ima najveće poverenje, vojske koja je od uvek bila popularna, tu je i naše ministarstvo i naša policija koji su značajno podigli kredibilitet od strane građana, što će mnogome pomoći i pomaže našem sveukupnom radu. U proteklom periodu, sigurno da periodu koji nije bio lak, koji je bio turbulentan i na političkoj sceni i na međunarodnoj sceni sa brojnim problemima koje smo imali, veoma je teško biti i na mestu ministra unutrašnjih poslova i na mestu njegovog šefa kabineta zbog veoma raznih događaja koji svakoga dana u ime našeg ministarstva pune medije. Ujutro i uveče je potpuno drugačija i vest i slika o ovome što se radi. Obično, znate, kad se postigne neki uspeh, obično su za to svi zasluženi, a kad je nešto loše, kad je neki neuspeh, onda obično smo mi se sve krivi. I to je jednostavno sudbina i ovog posla kojim se vi pre svega bavite kao policijski službenici i mog kabineta i mene kao ministra. Zato će svakako i posao koji će u buduće raditi biti sigurno mirniji što se tiče toga, iako je Ministarstvo spoljnih poslova takođe veoma značajan segment državne politike gde će nas čekati i mnoga iskušenja, naročito i kod onih zemalja koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova, koje se nalaze pred velikim i žestokim pritiskom iz Evropske unije i iz Amerike da to učine. Vi znate, i ljudski Branko Lazarević je moj prijatelj, on nikad nije bio politički i partijski kadar, znači nije po toj liniji došao u ministarstvo. Ja lično, i nadam se da mogu to da kažem u ime celog ministarstva, da mu se zahvaljujem na svemu ono što je učinio ovde i želim mu puno uspeha u karijeri diplomate i naravno u privatnom životu, da mu poželim da bude otac još nekog deteta, dosta mu, pošto ima 3, ali ima 3 sina,
3 sina i on je dobio čerku, znači da nije dovoljno se posvetio ovim van nastavnim aktivnostima i pošto je on mlad čovjek jer je mlađi od mene, siguran sam da i želim mu zaista puno uspeha i sreće u životu i u svojoj karijeri. A mi koji moramo i dalje da radimo ove unutrašnje poslove, nadam se da će nam se aktivnosti susresti i u nekom budućem periodu. Znači, to ime, u ime svih vas, ja želim da mu nazdravim i njemu i njegove porodici, da ima puno uspeha, puno zdravlja i naravno da uspomenu ću pokloniti u ime ministarstva, ne znam gde mi je to, to su negde stavili nešto da mu poklonim, ali u znak sećanja a pre toga da nazdravim. Živi bio i... Ovo ja nešto prijatelj nešto da kažem. Nekako ministru udeli ovo. Kad se čovjek osjeća kod ima 30 godina radnog staža, pa sam dobio to dalje. Nije zlatan sad. Stvarno hvala svima na saradnji. Prvenstveno hvala kabinetu. Saradnja je bila uspešna. Ja se izvinjavam, ja sam malo nekad bio energičniji. Sve je to bilo u svrhu posla. Mislim da sam imao stvarno dobre saradnike. Hvala svim ostalim sektorima, hvala direkciji i policije. Nekad je bilo razumevanja, nekad nerazumevanja. Nije bilo ništa iz zle namere. Sve je bilo u svrhu posla. Tako se posao i radi. Ja se i sa ministrom kao prijateljem posvađam, pa je sutra sve u redu. Stvarno sam zadovoljan. To nije trebalo da priča. Stvarno sam zadovoljan za ove 2,5 godine što smo uspeli da postignemo. Najviše sam zadovoljan viznom liberalizacijom i hvala svima stvarno koji su maksimalno uložili napore da se desi nešto što smo mi zaslužili. Hvala Suzani za ovaj film, vrlo emotivan. Živjeli. Živjeli. Evo službeno da poklonim za sećanje jednu plaketu Ministarstva unutrašnjih poslova, gospodinu Branku M. Adavić, što voli da piše M, stalno ovde je tačka M, u ime ministra i ministarstva. A pošto je danas Mitrovdan, i jedno sveto pismo, znači Bibliju, da ga Bog čuva i njega i njegovu familiju. Hvala. Pa ćemo vam propitati. Izvolite. Stalno me je prozivao i ja sam se borio svim srcem koliko mogu da zaštitim boje voljenog kluba. Da njegovi naši boj voljeni klub ne treba se ga ponovi sve ono što je učinio za nas. Tako da zatvorim da što mogu da poručim. Volim. Mene nemoj to. Ja ću iskoristiti. Ti, o njime, ali ti se gleda,